Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 1. Ti tao ang mangipatag iti sursuro, kayat na ang maibaga ti nagpidutan na. Kinamaag ti manggura iti pan nakaisuro. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, apay nga agsangsangit ka nga imay dito balay. Anyat na pasamak. Kuha nga minangkal, minong tanak ni daddy. Ha? Apay nga inong tanak ka? Iti anyaga po. Imbagak lang ang mabisinak. Takasangsangpat ko ang naggapoy di pagadalan. Dinamag ko no anya timakan ngayon luto na. Minong tanak matan. Anya? Apay Ed, awan ka di tinaluto ni daddy mamakan? Awan mo't nakitak amakan iti balay, uncle. Isuan na labit. Saan pa lang ang nagluto Alay, umay ka barok. At namakan dito'y balay. Dito'y kalangan amahan. Sige lang, Ed. Mangan ka. Saan ka ngagbabain? Ado pa'y timakan. Agyamanak, Auntie Carla. Uncle Arman. Ayun na, nagsingpat kayo kanyak. Win gaputan na singpet kamat kada kami. Ken saan laday ta? Masirib ka pa'y nga ubing. Kanayon na tulungam ti kasinsin mo, no kastang ada assignment na. Uncle. Kaya't ko lang mo't nga i-share ka ni Maria na kasinsin ko, dagiti kabalak nga ramidan. Dayta kat ti kayat ko ken kabarok. Talaga na singpet ka. Wala, agbusog ka, wen? Uncle, katagyaman akmanan. Nagawid ka din ni Ed, Arman. Wen, nagawid din. Kaasimat dayjay ka, nakak. Kasano, mabaybayan mo't ni Manong Mark ti anak na. Saan na nga sa asikas, wen? Day talagin inom ter aramidan na. Ay, wan nga rod. No apay mo't ngamin akas dyan ni Manong mo. Kakaiso na lang arudan nga anak na ni Ed. Di na pa'y maasikaso. Bayam, kasaritak to man ni Manong Mark. Kaasimat ti anak na, no kasta mabaybayan na. Sapay nagsirib nga ubing. Wan nga rod. Kasaritam to ti kapsat mo. Sipod pimusay ti asawa na. Kasjay mo tan. Di nan ipapaayan iti oras ti anak na. Saan matasigod akas dyan ni Manong Mark? Saan nga agbisbisyo dayjay? Italang na sumok na ti agbisyo. Sipod pimusay ti asawa na, gapo iti sakit. Agda ka kaya man, Ed. Sa dino tinaggapuam. Apay nga itaka lang nga sumangpad. Napanak ijay balay da Uncle Arman, daddy. Napanak nakipangan ijay. Gaputa awan mo't nasang patak amakan dito'y balay. Anya? Napan ka nakipangan? Apay, saan mong amot agluto? Ano mati mabalin mong iluto dita amakan Awan to pa'y karga ti ref tayo. Ha? Daddy. Awan karga ti ref. Kabalak mo ti agluto iti kanak no adalakid di mabalin nga may luto. Pulos mo't nga awan. Marian, sa dino ti papanam, agawid ka din? Wen, Ed, si Kangay, agawid ka matan. No agawid ka, umaikat agid dantan. Wen, agawid ak matan. Ngamsak ba nga agawid ak? Mapan ko pa'y bisitaan ni Lola Iska ijay balay na. Nabayag ngamin as anak ang nagbisbisita ijay. No kasta, sumuro takmat. Uray siya, nabayagan asan ko ana sarungkaran ni Lola Iska. Alang rod, agkuyog tan amang sarungkar kan ni Lola. Kumusta kayo, Lola Iska? Italang manan ang nakapasyar kami kan ni Ed akasinsin ko. Lola, di magas kamin dito kalpasan ti klase me. Gaputa kailiw da kayo meten, Lola. Ay, kastaya, apok. Ay, nasaya ataklatamot Akan napigsaag pay. Ay, da kayo kit di ate rumbang kumusta Kumusta mo't nga iti panag-adal yaw?
Ay, pasensya kayaon. Saan kayo mutten ang masarsarong karan? Masadutak ngamin arumwar no daduma. Nasaya at matlat ti panagadal mi, Lola. Pudnuti ko na ni Ed, Lola. Ipaspas nagmiti agadal. Ay, nasaya at matno kasta, apawk. Akan nasaya at magta si marong karkayaw. Apagisaw, at dain lutok a merienda. Ag merienda tayo pa'y. Kan mangibalkot kayon tumutin. Iti kasta, maramanan mo't dagiti dadakkelyaw ti inlutok a merienda. At da kayo matgaya man dito'y balay, Daddy. Why? Katsi ka. Sa di naman ang tinagkapam. Apay nga taka lang sa mangpet. Napan kami pa'y ngamin kan ni Marian ije balay ni Lola Iska. Napan mi sinarungkaran. Sigurado ka? Amangan mo't no sa balin tinasumok mo, sika, Ed. Ha? Saan mat, Daddy? Pudno ti ibagbagak. Kan, gayam. At da merienda nga impaawid ni Lola Iska. Para kano kada tayo. Kasta, sikalangan ti mangan dita. Sumrik ako ni tisilit ko, kayat ko ti maturog, namanugak. Pinanawan naklatan ni Daddy. Simrakan iti silid na. Di naman la dinamag, numabisinak. Kung saan naman la kumustaan ti panagadal ko. Saan na bale? Uray sana kun amang rabi Nabsugak moten iti impamerienda itay ni Lola Iska. Mapana ko nagtrabaho. At iti kwartam. Daddy, saan ka kadian nagluto iti pagarmosaran? Jak masango. Agluto kan iti kanam no kayat no. Tasyak, mga anak tulangan iti restaurant nga sidag iti pagtabtrabahwak. Adamot mabalin mo nga iluto dita. Nakitsenda aki di kalman. So makamukan nun niya ti ilutom. Sige nga ro, Daddy. Siyaklat tanti makaamong agluto. Rumbang lang. Dakkel kan. So rumbang lang so rumot tanti mga sikaso iti bagim. Un, Daddy. Sige. Siya kung ti agluto iti pagarmosarak. Tapno sa anak amala daw iti klasek. And, apay anala daw ka asimrak. Saan ka pa yan anak ka-attend iti umuna subject tayo itay? Kuang amin. Nagluto ak pa iti kanak. Kanagdalusak pa iti balay. Sakbay asimrakak. Apay, saan ka diyan nagluto ni Uncle Mark iti pamigatan niyo? Saan? Nasapa asimrak iti pagtrab-trabahuan na. Kansan anamigat. Kunana amangan kanulatan iti restaurant nga sidag iti pagtrab-trabahuan na. Ha? Apay nga yakas dyan ni Dadim? Kasla saan na ka ngay patpatag? Ha? Ay, pasensya ka ni tinaybagak ha. Nasair kun sama tiriknam. Makapannog matyag malam at trabaho. Sa bagay, agawin at matkid din. Makay na naagto ni Jabalay. Manong Mark. Nay, sikamat ti masabat ko, Arman. Manong, asayat mo ta nagsabat ta. Kaya't ka akasarita, may papan iti anak mo. Apay, anya ti pagsaritaan ta, may papan ka ni Ed. Manong, saan ka kadi amasyan iti anak mo? Apay akaslasaan nga anak ti tratom kan kwa na. Rugyan na kadimanan, Arman. Di mo't imbagak kan ka adinak isoro iti rumbang aramida kiti anak ko. Noan niya man ti makikita matratok iti anak ko. Dahi tagat parang disiplina. Nawatam. Kasta timbagakan ka ni Manong Mark? Wen Carla, saan na kayat ni Manong Mark nga isurok no kasano ti rumbang apan ang disiplina na iti anak na? Ay, nakakaasimot ni Ed. Kasla saan meten nga anak ti trato ni Manong Mark kan kwa na. Bayam, kanayon ko abagbagaan ni Manong Mark. Rumbang nga ipatag na ni Ed. Gapotag may salakit nga rod nga anak na. Wan nga rod. Kasapulan ni Ed ti pamatig ni Manong Mark. Gaputan na sapakit nga rod apimusay ni Manang Belen. Gusto ka. Kasaritak to manin ni Manong Mark. Ket no saan naklata adenggan. Alaan talaangan ni Ed dito'y balay.
ket dituyen nga agnaed. Nalang, kaya't dakkan akasarita isang imayak. Anya ka di pagayo. Mark, anak ko, naamuak ka ni Arman nga ading mo. Ti may papanititratom ka ni Ed nga anak mo. Awan ba dingar aramida kiti apo ko yun, Nanang? Saan kung to payakab kabilan? Wala, angem kaslasaan mo't nga anak titratom kan kuana. Saan mo pa yan ang maipaayan iti oras? Adula, amin da ita. Naawanan ni Bagayo, agawid akon. Katni, sumip ngatan. Kayat kon tiagin na. Masapak man na sumro kiti trabaho kinton bigat. Ay, anak ko, saan mo kumaatagidaksen ti ibagbagami kan ka? Rumbang laeng nga ipatag mo ti anak mo. Masapul mo ti anak mo ti presensyam. Gaputan na sa paket nga rod ana ulila iti ina. Binagbagaan ka numot ni Nanang ni Manong Mark. Ngamuray ni Nanang, di na ipangag. Wen nga rod. Pudno, asaan akabkabilan ni Ed. Ngam saan namot nga asikas wen. Kan kaslasaan na nga anak. Takasano, no sumangpat ni Ed iti balayda, isupay lang ti agluto. Kan saan pa'y akayat ni Manong Mark akasango amangan ti anak na? Wan nga rod, no apay mo't akas di ti kabsat mo. Di na nga takaasyan ti anak na. Jak manam mo. Ang sa nabale. Bagbaga aklat ta ni Ed. Iti kasta, saan na aguraan ti amana? Nga uray kas di ti trato na kankwana. Wan, kasayaatan da itang aramidam. Bagbaga amlat na akanayon ti kaanakam. Saan na bale, natulnog ni Ed. Wen, natulnog ken nasingpet ni Ed. Iso anagasat ni Manong Mark. Tanadan iti anak akas ni Ed. Wan iso na lang. Ta saan mo't nga amo ni Manong Mark nga ipatagtik ka kaiso na nga anak na. Ed, agsarita taman. Anya ti pagsaritaan ta, Daddy. Apay ka di atila ipulpulong mo kada angkel mong Arman. Kastamat ka ni Lolam. Ha? Awan mat impulpulong ko kada angkel kan Lola, Daddy. Sigurado ka? Oo, Daddy. Kanawan mat tinaskan nga ipulong ko kada kwada. Gaputa sa andak mat akab kabilan. Ha? Oo, Daddy. Sandak nga agpay so akab kabilan. Mariknak asa andak nga ipatpatag, Daddy. Gaputa sa anak man la maipaayan iti oras. Anya? Kas lamang mangag ko pala ang tiimbaga itay ni Ed. Ti ko na nga agpay so kano asaan ko akab kabilan. Nga mariknana asaan ko nga ipatpatag. Gaputa saan ko man lakano ang maipaayan iti oras. Oh. Pudno mati ko na. No apay mat ngamin asaan ko man la ang maipaayan iti oras ti anak ko. Pudno ti ibagbaga ni Arman na kapsat ko. Kasapulan mat ni Ed nga anak ko ti pamatag ko. Gaputa ulila kat nga roden iti ina. Ed, kunan ni Daddy, apaman ka no amalpas ti klase tayo inton malam. Agdiritso ka kano ijay balay. Ijay ka kano amang malam. Ha? Angam? Nakababain sa matan, Marian. Kanayo nakmatan ang makipangan ijay balayo. Awan rumbang apagbainam, Ed. Agkasinsin tamat. Awan sabsabali ka da tayo. Iso nga umay ka inton malam ijay balay, ha? Alaman langan. Gaputa sigurado. Mala daw tumanan asumangpat ni Daddy inton malam. Amukmat ket diti agluto, Awan matlaganas ko amangan. Tawan kasangok. Iso nga rod. Nga ijay kalangan balay amang malam. Agluto ka no ni Mami iti naimas asidaan. Sige nga, Rod. Agdiritso akto inton malam ije balayo.
Apaman amalpas ti klase tayo. Ha? Bigat mo't gaya man. Ay, dahil masak mo't tan tinaturog. Ay, bumangon akon. Ang mga numaladaw ako ni ti klasik. Ay, sana ko na mamigat. Agmerienda tulangan ije kantin ije pagadalan. Anak, nakaring kagaya man. Ha? Ala, umay ka. Agiddantan nga agarmosar. Nagluto ako ni ti pagarmosaran ta. Ha? Daddy? Oh, saan ka na mas daaw? Alakit din. Umay ka ni di kusina, anak ko. Daddy. Nasaya at mata nakaamiriskan kasinsin. Rumbang laeng nga ipaayam di anak mo iti oras. Saan apasig at trabaho, tiininto na ram. Wan kasinsin Helen. Nakaamirisak. Isa nagkidawak iti pamakawan iti anak ko. Ituloy mo tagbalin anasaya at nga amaken kwa na. Nang runa pa'y taawanan inana. Ipamaysam kumapay lang ti imatang mo kenkwa na. Pagadalam, aginggat makalpas. Wan kasinsin. Kasta ti aramidak. Denggat ti balakad mo. Takas kada kayo iti asawam. Makita ka naragsak dagiti anak yo. Gaputa adda panawen nyo kadakwada. Uwan kasinsin, kat nasaya at mat, nakamaudyanan na, nakaamiris kan. Ipatag tayo, dagiti anak tayo, gaputa iso dan tumutlaang ti mga sikaso kada tayo, nudomtang ti panawan nga agsalugan ti pigsa tayo. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.